I dag der skulle manden på billedet her, Viktor Yanukovych fra Ukraine, have været vært for et internationalt møde i byen Jalta ved Sortehavet. Men efter at 9 europæiske ledere meldte afbud til mødet, er det blevet aflyst. Protesterne kommer på grund af fængslingen af landets oppositionsleder Julia Timoshenko. Noget, der også har fået flere statsledere til at boykotte det forestående EM, der afholdes i netop Ukraine om 4 uger. Men selvom præsident Viktor Yanukovych er på vej ud i kulden internationalt, så sidder han solidt på magten i sit hjemland, hvor magt og rigdom som regel går hånd i hånd, men magthaverne de foretrækker diskretion. Vi er på sporet af en af Ukraines bedst bevarede hemmeligheder. Den skulle befinde sig her i landsbyen Novye Petrovci. Встречаем каждый день, провожаем каждый день по дороге. Lidt længere hen ad vejen, 2 nysgerrige betjente. Первый раз я попытался снять это со стороны поселка, подъехал, ничего не увидел. Потом, через некоторое время, подъехал, снял, уже была видна крыша дома. А третий раз я подъехал с реки и с корабля пытался снять небольшое видео. А кого вы охраняете тогда? Охорона громадського порядку. А вы знаете, кто живет, да, в конце дороги? Там. Знаю, президент наш. Это совершенно невообразимая роскошь, которую невозможно не то что там подтвердить официальными доходами президента, но даже их невозможно в голове это уложить, вот все, что там построено за это время было. Конечно, это такой живой памятник коррупции. Можно снимать? Siden Viktor Yanukovych kom til magten for 2,5 år siden, er et i forvejen kaotisk og korrupt land kun blevet endnu mere korrupt. Sergej Lyshenko har gjort det til en specialitet at afsløre, hvordan for eksempel en præsident med en månedsløn på 15.000 kroner har råd til en landejendom, der er 57 millioner kroner værd. Toiletterne alene har kostet 2,5 millioner. Я думаю, что они заработали эти деньги на взятках, а также на получении долей в чужих бизнесах путем, как это было в России, когда бизнесмены должны были отдавать часть акций чиновникам, чтобы им не создавали препятствий в развитии их бизнеса. С мигалками и все остальное. Здесь никто не ездит так? А кого везли? Не знаю, в машине не видно. I Novye Petrovci er betjentene nået frem til, at vi gerne må gå hen mod porten, men så heller ikke længere, og det uden kamera. Medjugorje, som landstedet uden for Kiev hedder, dækker et område på mellem 100 og 150 hektar. Og der kom mere international pres på Ukraine i dag. I dag sagde EU-præsident Rompuy, da han var i København, at Ukraines præsident ikke er velkommen i EU.